Terus kita paparan itu tuh naksanya kita sutun masyarakat pentunggak kita. Monotor kan jujur ngulu. Nang dapat acara soal menjauh jujur ngulu manang riwayat hidup nih na tuh. Contoh aja sedih. Oke lah bodoh. Allah horo amalilani. Kupasahan maju tuh hatau. Jadi, bola tuh bang dia mau akan ke tsunami. Bolo kami deh tuh bang mau udah cepat aku pameran. Jadi, dah udah kami tuh kamu. Bolo tuh kau yang dia macam ahok itu mau minta. Video kan? Kelas doanan sih betul cemagi. Sudah jalan kan? Gak bisa orang. Sudah kan? Jadi obat itu dia ngomong raja dari nangsur pada terlalu muvisi di hulu nami jahon nai mas songon riwayat hidup nih natutu nalion imana tabado kaluk apalah detik yon iya upu nami namar guru panahatan nama ngalak bori rajai bursa mosir anak nalima siaka ngamai ina upu nami upu jinapi si nomor 2 may ima upu nami pangotsong si nomor 3 upu nami upu bubukana si nomor 4 ima upu nami upu natse si nomor 5 ima upu nami upu meter. Iya na tuhami ang raja do inang suri pada ima upong nami bubukana anak na tulu. Siaka nga may upong nami Raja Wari. Si nomor 2 upong nami Raja Ulangat. Mangala boru rajai boru pardosi. Iya si nomor 5 ima upong nami Situa Mulia. Na mangala boru rajai boru mangutsong. Iya si nomor 6 ima upung nami upung David na mangala pur rajai pur mangutsong. Iya na pur nami ima na marhamulian tumargasilain nari tornagodang ima na kumopar hala opsi pedri. Iya na pur nami si nomor 2 ima na marhamulian tumargasitoros ima na di amang pur nami na itorgabga. Iya pong namin na kami orang na tuhami ima upo Gideon na mangala buru rajay buru si Barani dot buru si Torus anak na opat buru na opat na perjulo may ima upong namin si Pegang manang na upo Salemang na mangala buru rajay buru si Majuntak si nomor 2 ima upong namin si Nahum na mangala buru rajai buru si Barani. Si nomor 3 may ima upong nami upong Tunggul na mangala buru rajai buru Pasaribu. Si nomor 4 ima upong nami upong Pungo na mangala buru rajai buru Hutagaw. Omma tubo ni upong nami tubo ni buru Torus. Iya na buru nami tulu. Opat perjolo may ima na puro nami na omasmar na marhamuliat to ng puro nami marga perdosi na marhuta di parsoguran. Si nomor 2 na puro nami ima na marudina ima na marhamuliat to ng puro nami marga perdosi na marhuta di kerpolan. Si nomor 4 si nomor 3 na puro nami ima opus turba na marhamuliat to ng puro nami ima markasilayan na marhuta di persuburan. Si nomor 4 ima upsiriksi manang na omak ni sinarti na marhamuliat to ang buru nami markasilalahi siya satar. Iyo po namin ang kaning ima na tuhami ima upong nami si Pegang marang upos Salemang mangala buru na raja buru juta anak na opat, guru na opat.
Syaka ngamay amang raja inang sore pada ima amanami data baru baru apala ditikyon ima namar guar si sonar serta bisa ngak didamangi manang na amat saleman manang na upusispa mangalak buri rajai buru juta. Si nomor 2 ima babauda nami serta bisa ngak dibabaudai ima si kabar manang amarotua na mangalak buri rajai buru si barani. Si nomor 2 may imababaudat ko na William Shapiro Perez na mangalak buru rajay buru siliban. Iya na kami nagburu nami opat siya ka nga manaburu nami yon na marguar si Hilmi manang may adian na marhamulit o amang guru nami tumarga tapugulon ima na marhuta dinegre lama. Si nomor 2 may nagpuro nami na marguar si Basaria manang may Nelson ima na marhamulit o amang guru nami marga si Regar isod dororo na puro nami yon. Si nomor 3 ima na puro nami si Daima manang may Rista na marhamuliat tumang guru namin marga pasaral ribu alay aparjolo be nagguru namin yon dialak tuantay. Si nomor 4 ima na guru namin sa Pudal ima na marguar si Nurheida manang na Charles na marhamulian tumarga ng gulang alay amang raja ang amang guru namin aparjolo dialak tuantay. Iya na kami ima aman at aparadok apala ditikyon ima amas saleman manang na oposispa. Iya natuto namin tulo maon di tanggal 15 bulan 8 tahun 1925 marhasohotam madanangon mangalak gor ni rajai gor ditak tahun 1982 Moting ma amanamion ima pas tanggal 10 itu bulan 4 2010 siya. Gonok ma umur netuto namion. Gonok ma umur netuto namion satu nama rujung nguluna 84 tahun. Iya anak netuto namion onom boruna 2. Perjulo may syakangan ima si Salemang manang na amanispa na mangala buru ni rajay buru si Majuta. Si nomor 2 may hahaniba si John Darius manang Ahmad David na mangala buru ni rajay buru papahan. Si nomor 3 may hahaniba ima si Herman manang na Aman Firmadi na mangalak buru rajai buru siyahan. Si nomor 4 ausad diri ma amang raja inang saribada manang na Amar Modang na mangalak buru rajai buru sinaga. Si nomor 5 ima anggitku si Merlan manang Amar Rahel na mangalak buru rajai buru papahan. Iya sampuna ni damangon ima na marguar si Minardo manang na Aman Iglesia na mangalak buru rajay buru manurung dohot buru nenggulan. Iya botok kedua ima na marguar si Nurita Masyakangan manang na Ifriska na marhauliat tu anak memang guru nami margamane. Iya botok siap kudan ima na marguar Selis manang na Natalia marhamulia mong tu anak memang guru nami margamajutam. Dua anak nasyakangan ima aman ispa na mangalak buru na jay buru simajutak anak nasada buru natul anak na ima na marguar si Andreas si Anipar mangalak buru na jay buru simajutak buru na ima syakangan si ispa marhamulian tu anak ni amang buru nami marga simajutak. Si nomor 3 ima si Grace, si nomor 4 si Tibahani.
Iya aku si nomor 2 Ima tubuh di Damangon. Ima abang iba si Jonerius na mangalak buru rajai buru papahan anak na 2 buru na sada. Siapa ngamai ima si Adam David Putra. Si nomor 2 si Manuel Boruna si Magda Natasha. Di si nomor 3 ima si Herman Amani Permadi na mangalak buru rajai buru sahan anak na 3. Si Permadi mau siap tangan na mangalak buru rajai buru si Torus siap makan. Si nomor 2 anak niba ima na marugor si Samuel Parsawaran si Anebar mangalak buru rajai buru si Madintak siya si Pautan. Si nomor 3 manang sapudan ima si Yusuf. Iya si nomor 4 anak ida mangon ausan di 5 mangalak buru rajai buru si Naga anak diami Oksada buru 4. Iman nomor 4 anak nami si Joshua sahabat junjungan si Anebar. Ia baru kusiap tangan iman nomor 4 si Liliana Romodang. Si nomor 2 si Lestari. Si nomor 3 si Susi. Si nomor 4 si Rizky. Ia anak ida mangon si nomor 5 Imang Giniba si Mirlan manang Amarahel mangalak buru rajari buru papahan anak na 2 buru na 3. Siap tangan ima si Joseph si Jones. Si nomor 2 si Obed Boruna siap tangan si Rahel. Si nomor 2 si Sela. Si nomor 3 si Naomi. Ia anaknya mengucap pudan iman nomor 2 si Menardo manang na aman Iglesia na mangalak buru rajai buru manulung do buru nenggolan anak dangadong diang ginamion buru 3. Buru siap tangan musik Iglesia. Si nomor 2 si Pasca. Si nomor 3 si Yolanda. Iya botokku iman nomor 2 si Nurita manang Mai Priska namar Mulia tu anak yang buru nami marga manik anak na 2 buru 2. Siapa mon si Eko. Si nomor 2 si Gopindo. Ia boruna siapa si Priska. Si nomor 2 si Devi. Ia botokku si Pudan iman nomor 2 si Elis manang Natalia namar Ramulian tu anak yang buru nami marga Seladita anak nasada buru nasada. Ia anak iman nomor si Jonathan si Majita buru ima si Natalia buru si Majita namar Ramulian tu anak memang buru nami ima marga si Regar. Tungu masudi gokparan ini tua-tua nata baru-baru apalagi kiong anak onom buru 2 paromai pitu hela 2 pahok kusia anak 20 pitu pahok kusia buru pitu nini sada tungu masudi gokparan ini tua-tua 52 halak. Atar somanima amang raja inang raja somon tarombo manang liroy hidup ni na tua-tua namyo hidup botihan. Jadi